Subscribe to GH Live. Everybody, GH Live. Okay, that's not see. I'm going to be about every PM or live GH so na somehow do I ne ano pay we ray. Baby, I will be out here and cano. Yabuabu no I de ebro. On the wings of Yabuafua Dama, yes, Ebre, I have poke crowd near the semi no asomo said the this is very channel. I be a ope if a good yen someone aha and a ya him fee na segment see a Santi Kotoko official ahimfi and ya de bro Kotoko hub and a ne ya drew swide in semi no some live live GHTV so na yakuta Phyllis Dewa. Yereram na edi nyina atudwa edi ama ye na tie for me the Derek Saint Kizito nti yenko na yemfa nsem tudwa ye good story ewo mranti a abeto screen yisu yi womo players anano ada na omusi akan edi ma Santi Kotoko bobokuo no yes Abdul Karim Yakub ena Smart El Hassan womo edi nkwi de makrobi ama poma metema Santi Kotoko na enche be bosomi miensantam nie ena womo egitum so mo ne Kotoko team no ebeba be PM ewo America brochi mem absolutely womo ebaye na ba omo baye nyina no onfamra wonfa nko unim dada mrantie yi kokoye se womo abunfumpa ama omo free Santi Kotoko camp ekoye nsempi yeni short memory ne senti ya follow proceedings Yakuta latest updates ewa asabene ho yede somo live ewo dwumade yi so na wahu sede nsusu aso no esiko super fantastic updates ni nyina wodie anyhow yede ma krojin na bibia atumi akoso wano everybody Subscribe. Okay, enti bomoding na subscribe to this very channel. I live GHTV, GH Live. And something na any other someone after you bear to me akoso. Okay, yes, bre any other bre adie. Smart El Hassan, Abdul Karim Yakub. Womo, they were part of the Kotoko players at Ebabi PMO Washington DC. Ebra womo any DC United and I say ebeda select side womo DC United team no boy no na update ekutaye and it say akrachi fuyi nyame anim boni bia nto womo bibia de din e de ma anuanu mienu na best last week ho baby and na omo efa car kama if I know na driveway obi na drive womo ena womo didim 2210 Massachusetts Avenue Northwest I know Washington DC zip code no A20008 what Massachusetts Avenue interest Massachusetts State Worcester nom nya de wo hon derby na oko Washington DC your friend baby said 2210 Massachusetts Avenue Northwest Washington DC zip code 20008 na mo amunim DC kakra no your friend baby say road neighborhood honom enom ko wura sa dan nim na sa dan na omukoko wura mu no yeduadua mu edosuko eto pentenkwa eto aso ehunkyeremu Sudan embassy wa America brochimem honom ene won ahyɛnso bia a omo ebesi na omuko wura best last week o baby no na live GHTV yen correspondent a omo ebesi wo Virginia ene Maryland ena Washington DC omo so follow proceedings kama echredin de tie ene se akrachifu ekoi omo ko ekohia empanyimfu atwetwe horodo a eka biewom edema Sudan man na omo si Sudan man no ntem ewa America brochimem omukokoshia ambassador Nidin Edi Nuruddin Mohammed Hamed Sati the special assistant enye papa na mu no omukoshia no
Name Ambassador Nuruddin Mohammed Hamid Sati and Omukoshia and personal assistant. Which any po dio manim dio mukoya na. Omu church omu semu edema mpanyumfo no mo so hu se mpana sa de ne de tuontoa na atoa wo yekromu anom ti sade niema esi kɔ no muka se mo bom ho adwa krom ha esefata na anuanom mu baako ewo girlfriend ewo krom ha saa ne ebeka no ani tensimawu no ewo nkrataa krogyen na nkrataa krogyen a won na se we Sudan ni a wo abrochi krom ha okuta krom ha nkrataa kyerɛ sɛ enye kontomre anase green no nko ha na mom okuta krom ha book a kyerɛ sɛ ekyire no abɔ pampe etisa adie bi ne santi omukokogye nkyeremu na omukokowura ho no eniema ho do omo ye no embassy ho bie no womo etimiye no objection letter womo timiye power of attorney womo timiye emergency travel document ena document translation ena document authentication enti omukọ eniema mienu titunti no omukowura ho document translation ena document authentication sisa nuanu mienu sɛ de amaka no baako ewo sweet empena kama ewo America brochima mu abaako na krado se empo wode ne nkrata krogyen ebe supporto krache no na nkrataasɛm mu akwantu kɛseɛ no watinya atoa so abone tuhire aye nkunimdifo ene ye option number 1 me mo krache krondin Abdulkarim Yeko ena Smart Al Hassan omu baako wo sweet baako ewo kropon no mu na in fact the tie nyina ene se omo option baako ne se ombedi aduro no refugee ho nsensem ene onfamra onfanko ne santi empanyufo makose wo mu no omo di nkan de omo call resettlement agency agency omo hwe na omo kyekye niamam se chale wo betimi adi aduro case na de aduro de we de kyase wo boto panie kra enyagro kra nti omo kwa na oso omo kyekye wo kogye hwa de sua se omo ya sei ena omo chances esitie na ekamia yesese America kropon na ankasa mu no aduro diefo no so case ni nye genuine anase nsipin sita master yebesa wo nkunsa amo akwa bia obekọ enti omo ka se ni omo be free baabi omo kokko tietie nsem no no masa akọ wo mo aso eye won embassy no mo koye ena won document awo do nom no ebi Arabic kasa enti omo translate ma o many can say document translation and a document authentication some the stamp CC bi so edima wo mo ba ko de wanya sweetheart said the medi nkan ka no nche ko ba se nya dro die ni kra no mbefa ba ko betimi awa ba ko chese ne ga ni betimi awa na so mbeware na all things being equal watimi atoa so na wanya ni mfie mienu from mfie mienu no atoa so akopɛ mfie du from mfie du no atoa so na obe apply for bia citizenship a atoa so atimiayo but omo a way option for now story kutame and say omo way option say ombedi aduro ne santi next week wombe komranim ni ho ye kamranim ni a immigration lawyer ombe ko baako ho ewo Maryland tieniye womu ebesi o Maryland and from Maryland to Washington DC a Sudan embassy wa womu kwaye omu document translation ne document authentication ni ade no me ba cho omu fa me bo route no e de a chro free Maryland to Washington DC no ofa I-495 north no so a sa road no fa so a 1 hour 17 minutes ba okofa Baltimore Maryland west ho so a me pa cho ho so 1 hour 7 minutes ba yenuanu mi die me pa cho wo mo kire wo mbobre enipa na drive wo mo no wanfoma mfa sa route no so anase route no o de mo kofa US 50 west US 50 west honom no do mo faaye nti o na 56 minutes drive and from Maryland ho o mo diko pie mo DC nti said the American o mo di nkan ko share resettlement agency and o mo chechiro mo option no da nka so di adra say ne beyo ene ade a ena o mo eje sa option no to ho ena sisi a me no ka say so last week no mo kopie mo ewo bia your friend is Sudan embassy no ewo 2210 Massachusetts Avenue Washington DC eno mko pie mu ho kama ena onso mko ginchemu ena one document
so mo translate mo ye and mo san so ye document authentication kama e no aye din e de ama wo mo now said the medi nkan e de ama no me pa cho enchiremu no ene se nyame boa next week wo mo e be kwa akosia obi a oka bi mo obi lawyer na sam ranim ni awo akwantusam ni immigration sam ho enti mo present your case to lawyer no so mo present case ni to lawyer no a na so mo be kwa adwo a no makọ so mo nkwa adwo nso na so mo be kwa araba no makọ ene se adwo ne se o mo be pe ba ne na aware pa progen kronkron na oba ne nkrata cover wo mo na se o mo be di aduro we ene di wo mu a me di tudwa e di am na tiefo exclusively our live GHTV so na wo hu se di nchechiremo no esi edeko route omo fa so anasa route omo fa so no me di ni nyina ma omo use US 50 West sa road no use da quick kakra na traffic ni so 56 minutes eno mu di ye a mo edeko obi na drive wo mo na car no mo team no kra no report HS na super nice dodge bi kakra ena no mo team kama nipa na drive wo mo edo mo koye na omo ba no omo wa back to Maryland no omo use US 50 West no omo use I-495 North eno mo use ye nti omo ko no omo di 56 minutes and omo ba back to Maryland no me pa cho omo use 1 hour 17 good minutes and also any chimu am de manti wasante Kotoko players no oma hyase Nkrataasɛm akwantukase eno omo egusu AD se ne be ya won betime eligible no matena kropon mu nam se visa no require omo nye asat na omo nye illegal nam se udram busumi nsia ye di bom ma omo no ekire enye din busumi nsia no sombro so a eno omo ye ineligible so omo betena kropon mu but for now I mean no kasa de enuru busumi nsia nti they are allowed omo ye okay kama omo nye illegal immigrant yes asat now the omo amedi ye nchiremu e de ama ye na tiefo adofo a ATN nti omo so why quick omo anaso kra se ne be ya Nkrataasɛm akwantuo no won betimi atoa so no mabo ntuhire na omo akọ manim na nyame boa next week se de maka chiro no wo mo be kwa committee lawyer na de so omo yo na omo choose se ya wade kronkron no be wade no de anya omo nkrata ye be ba be bodawuro na chiro and am say ntiamra ene koba so omo be di adro nso a ntiamra eno nso ye be ba be bo ho de rachiro na am say mukrom asem wasi enti wasante Kotoko two super players are a free Sudan by Abdul Karim Yakub and a smart Al Hassan woman who latest updates and I'm the amount and for now no omun share that nya adwuma omunya nya adwuma officially ibi kura obi la lie obi mpabo bi no mbe hye eda ye fruity hwe oche ne ade ba for now there officially omunya nya adwuma na mse omunya nya social security womu XX no omunsa enya nkae the social security no omunya decide say omu kwa akoyo awade niema no a na nia follow sequence na afi bibia edede da na kwam kama na omatoa so ede akoma nim ti live o GHTV so update ni nyina ene de amount tofabom ene se Abdul Karim Yakub a smart Al Hassan omo asya nkomodi ase ewo Nkrataasɛm mu a omo pese omo di omo nan SCPC ta ewo America abrochiman mu na bibia kama for now there yen telescope no towards ana na ka no hwem ahu achirichirichiri edomo so ewo around DMV Mpatamu Maryland ntwiaso wono mu a yedi ni nyina no atudwa edi amount one document ya Arabic West no mni ade nam se okọ lawyer ho a lawyer no so ohun se document amode aba no no ntimi nka Arabic nti so mo translate ni ade no o makwa document authentication and a document translation ewo Sudan anamusifo a ewo America brochima mu a no so any chimu exclusively yedi ni nyina no tudwantia sante Kotoko mo players no de said ye yaka kwantum no a eno a ena na champion so ne dade lumba so e de ani ewia kama ni nyina mo no yede tudwa ama enatifo nti abrabo akwantu kese ena ni nyina no enanim so ahyase nti we Kotoko fan
na wompa baba mo na matimi nyamo nkrata quick boma o mompa pa so a ene no so na we you ani no abodi ama o team na team na to aso afa ne ntoma pa e di efra ene so any latest update ekita ya ye de nyina esomo de ye ka chiro ene say ope fella bi e won some way when the other stories are efa Asante Kotoko ho a ode eni fie he ya subscribe my DH nyamfa nkwa ni G Chromide Derek Saint Kizito. Thank you for watching. Everybody, Subscribe to GH Live.